استودیو رادیو ریباز اف ام گفتار و شوپینر مهجال هر داری دم باش نهادا ما پیشکش کرنا بولتنا دبجمیر سی فرمو گرنگترین سنوچا اندامکی کمیته نوندیا پدا کسید بیجا دریارا هاتی ساندنج بو تبلیبونا انا کسید ریو بریا کا نودا لکردستان سوریه یا گنجاو او کو ریو بریا کا هف باش باو باش دریا پیکاته اندنو گارانتیا امریکا با اروها اندامکی کمیته ازاگونی انا کسید بیجا بریان ها سیر کفتنا برا انا کسیو تفدم دهنا دوی او رکفتن بنگه بن دوی اسای کانو ور آوا کرن و او ری برید دستور سوریه نو دور ابجی کرن وزیر بروانیا ترکیه بیجا کروجلاتی جمع فراته و به میدانج بو ارتشا ترکیه و ارتشا ترکیه و پشتی من بجه ایریشی روجلاتی جمع فراته جی بکا دم باش لدوانا کا تایبدا اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حسن رمزی گوت کو بریارا هاتی ساندنج بو تبلیبونا انجمن اجتماعی کردی ریوبریا کانو دل کردستان سوریه دبن سیبرا امریکا دا یاکو دبینن گنجاو او کو ریوبریا کا هف باش باو به بشداریا پکاته اندنو گارانتیا امریکا با دکو کاربن خدمت ملت خل کردستان سوریه بکن براستی بریاری هاتیستان دنج بو تبلیبونا مال ریوبریا نودا دبن سیبرا امریکی دا اما وکو انجمن اجتماعی کردی ام دبینن كاريكو إيرو سر عردي ويكرن مبري مو تردمي ريكفتنا بهذول الدنيا نافير ريكفتنا دوكي يكشوا خالا وأمشاوا ودورا كردستان سوريا بهذول بريفا بن بإدارة هفبش أوجي دنيرينا مدى إيرو تبي كاني بكارانتيك أمريكي وب تدريبونا بكاتين دي إيرو كردستان سوريا دا چه عرب چه خريستيان وچه كسين دي يدكو عبد بين جونجا او دماكو امريكا غارانتي كي بديكو ام شام هذورا ريبري كي بن او ريفا بريجي دفي هف بشبي و ام كاربن خدمت عملاتي خوكن د كل سنه سوريا هروهار دوان سيدو اندامي كوميتي ازاغونيه اناكاسيو اندامي بوليت بيرو بارتيا وكافيا كرد سوريا درباري اواكرنا ريبريا كانول كردستان سوريا باشداريا اناكاسيتي دا گوتکو بریان ها سیر کفتن ناف برا انا کسیو تفدم دهنا دوی اوره کفتن بن گهبن دوی اسای کنو ورا آوا کرن هل بجارتن جی ورن دار خستن اوره و برید دستورا سوریا نو دا ورب جی کرن دا کو مافی گل کرد پاراستی با ابری و بریال هرمی کردی پارتی تنه و اداره دکی پارتیا پیدایه تی گوتن نوری ببری کدن برنگا کدن به آوا کرن تشکی هجایی و تشکی پیوسته جبر نه پارتیا پیاده هیه جمافی همه پارتی سیاسی کردی و بکاتی جواکی چه عرب چه ارمن چه سریان گهوش ببه و ریبری نه به آوا کرن یاسا نه بدانین پشتیوی هرن هل بجارتنا آدن سیه ریکفتن دورتا تفدمی و آن کسی دبو اویاد به بنگه جکاری هبشی دورج مافی همه پارتیای گهبشی کار بده و جار کیوانجی خبدن در کار و ریوبریک نه لدارخن و او ریوبری دستوری د به جیب جی کرن شو مافی گلی کرد شو مافی ریوبری به پاراستن لقامش لو دو جوانان دا انجام گرتنا الکتریک ده جانا خوش دست دا جدرنا خوش هیچ بازار قامش لو بلاف کرن کو هر دو جوانه بناوی ایمن حسین علی الحسانی و محمد احمد العباس لتا خطايا با کوری رجلاتی قامش لو رجا دوشمه صبح بسر تیرککی الکتریک کتبوند انجام ده الکتریک او گرتن و جانا خوش دستان لگوری همان جدران ترم جوانه بناوی ایمن یکسر هات اخوار لترم محمد بهلن الکتریک و تا نیوروما تاکو کارمندن سازیا الکتریکی یا سر برژمه و وینشک آنین و ترموی آنین اخوار. دبردوامیا بالپیکرنین گروپین چکدار ینکو لعفرین دمینین در حق ولاتیان ده گروپا که چکدار ولاتیکی کرد بناوی بشیر معمو جبر یا درو جان و بنچاف کریا بیکو چارن ویساوی تانها دیار ببه. گروپین چکدار ینکو لعفرین دمینین هنجی دبردوامیا بن پیکرنان ده در حق ولاتیان کرد بردوامن هریداوی جی گروپین چکدار ولاتیکی کرد بن چاف کرنه لگوری جدرنا خوجهی جی عفرین اشکره کرن
کو وڵاتی کورد یê bi navê Abdo Beşîr Mamo ku xwediyê marketa Beşîr ya li cadeya postaxaneyê ya li navanda bajarê Efrînê ya roja duşema bûrî ji aliyê grûpeke çekdar ve hatiye binçavkirin. Tanha çarenivîsa wî nediyar e. Li destpêka desteserkirina Efrînê ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve. Rojana binpêkirin derheqê welatiyên Kurd li Efrînê tên tomarkirin. Divan mehêmborî de jî gelek welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve tên revandin û işkencekirin. Daxwaza fidye û pareyan ji malbatên wan beremberî serbestberdana wan têkirin serbarî gelek binpêkirinin cuda cuda. Her derbarê berdewamiya binpêkirinên grûpên çekdar li Efrînê ji dereke taybet ji nava navçeya Şiyê dirojên borî de ragihand bû ku di hevdeyê vê mehê de çekdarên El Emşad agir bi mala Ferîde Xilo li kolana Şikaka ya navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê xistibû. Kelûpelên nav mala wê de jî şewitandin. Ji derê her wiha tekez kirbû ku sedema agirvêxistinê ew e da ku Erebên li wê navçeyê hatine bicîkirin di mala wê de werin cîkirin. Her wiha beriya demeke nedirê jî rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kirbû ku çekdarên Firqeya El Hemzat bi serokatiya Abu Semîh El Humsî hin çekdarên xwebex yên li Efrînê dimînin bi gef û zora çekan anîbûn li ser zeviyên zeytûnan li gundê Tilhemo zeytûn kirine jêr destê xwe ji xwe re ew çinîn û dizîn. Her wiha li hejmarek gundên cuda cuda û deverên din jî heman bûyer lê bi destê grûp nedin rûdana. Astengî û dizî û revandin talankirin û binpêkirin li Efrînê berdewamin. Lê Efrîn bi encûmena xwe ya sivîl welatiyên Efrînê bi viyan û kurdînî û eşqa xaka xwe hin jî xwe ragirin. Xwe ji xak, av, çiya û darên zeytûnan bernadin. Di civînekê de li gel encûmena pêştesaziya leşkeriya Tirkiye Xelûsî Akar wezîrê beravaniyê Tirkî dibêje ku rojhilatî Çemê Feratê wê bibe meydan ji bo artêşa Tirkiye û artêşa Tirkiye wê piştî min bicê êrişî rojhilatî Çemê Feratê jî bike. Roj bi roj gefên Tirkiye li ser rojhilatê Çemê Feratê tûntir dibin. Wekû pirsyarên pirebilind, Tirkiye radegehînin ku ew ê piştî min bicê berê xwe bidin rojhilatê Çemê Feratê û kontrol bikin. Di civînekî de li gel encûmena pêşesaziya leşkeriya Tirkî, Xelûsî Akar wezîrê beravaniya Tirkî dibêje ku rojhilatê Çemê Feratê wê bibe meydan ji bo artêşa Tirkiye. û artêşa Tirkî wê piştî min bicê êrişê rojhilatê Çemê Feratê jî bike. Her wiha Xelûsî Akar got ku Tirkiye li hember hebûna metirsiyê li ser ewlehiya xwe bêdeng raneweste û ew ê pêwîst e Tirkî wê encam bide. û ji aliyê xwe ve serokê Komara Tirkî Recep Tayyip Erdogan ragihand ku ew ê êrişa rojhilatê Çemê Feratê bikin û tevahiya plana amadekariyên ji bo êrişkirinê li ser rojhilatê Çemê Feratê hatine kirin. Her wiha Erdogan serbar kir û got ku Tirkiye wekû çawa operasyon li Efrîn û Idlibê pêk anîne wê li rojhilatê Çemê Feratê jî operasyonekî leşkerî pêk bîne û armançkirina gundên gundewarên Kobanê ji aliyê topxaneyên Tirkî ve yekem çûroske destpêkirina operasyona leşkerî li ser rojhilatê Çemê Feratê bû û ji aliyê xwe ve James Jeffrey şanderê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye daxwaz ji Tirkiye kir ku hemahengî li gel Amerîka bikin eger êrişên leşkerî encam dan. Ew jî da ku roberonekî di navbera hêzên Amerîkî û Tirkî de durist nebin. Şopînerên me hêja berî ku em biltena xwe bidawî bînin. Dubara em ê sernoçeyan bêne bîrawa. Endamekî Komîteya Navendiya PDKSê dibêje biryara hatî standin ji bo tevlîbûna NKSê di rêveberiyeka nû de li Kurdistana Sûriyê. Ya guncaw ew ku rêveberiyeke hevbeş bew bi beşdariya pêkhateyên din û garantiya Amerîka be. Her wiha endamekî Komîteya Zagûniya NKSê dibêje beriyan ha sêrêkeftin navbera NKSê û tevdemê de hene. Divê ew rêkeftin bingeh bin û divê yasayeka nû were ava kirin. Wezîrê Beravaniya Tirkiye dibêje ku rojhilatî Çemê Feratê wê bibe meydan ji bo artêşa Tirkiye û artêşa Tirkiye wê piştî min bicê êrişî rojhilatî Çemê Feratê jî bike. Bultana me bi dawî hat. Her şad û bextewar bin.